Baqhawe sanibonane endaweni zonke. Yabona ke konakele manje ngathi ngiyakhumbula ukuthi siyawugoqa unyaka namhlanje 2025 amabombo abheke ku 2026 endaweni zonke lapho nikhona akusendleleni usemgwaqeni. Hayi selivuliwe ithuba lokuthola ikhandlela lakho njengoba ke wazi ukuthi ke kule nkonzo kuzolayitwa phela namakhandlela. Oh sekunjalo cha ungaphutheka. Wena osekudeni koZimbabwe koLesotho ngibonile ade besibuka naseLesotho emini. Hayi khulileka inkonzo izoba live khona kule nkundla. Sekunjani phela manje amabombo abheke kuphi khona ku 2026 ubaba wethu kaMoya uzophinda sigeze nezinyawo asiphi ibusiso singena nje 2026 sihambela phezulu maqhawe. Hawu selivuliwe ithuba lokuthenga impela yabona. Hawu sekunjalo maqhawe ezulu. Alukho phela olungafiki sibonele lo layini ke obonayo ulayini obheke khona ekuthengeni ini amakhandlela. Ngithenga amakhandlela phela kolethwa amakhandlela lapha mabeshaya ama-cricket sishaya amakhandlela shaya ama-cricket asezulwini thina nathi sithi happy 2026. Alukho ngempela kolungafika mbona nje udlula nekhandlela leli iqhawe sekunjalo bakithi hawu wena usendleleni phuthuma nje senqabeni la ngaseDorinfontein enkomeni taxi rank.